ywa weru njuma. Tuchokerani atinende atungira kathumba bamiru bakiaria ba MATHIKONE ya anko mutethero mubunge wa IGEMBE Sauda yopita murene NTERE Kelule NTERE chema wa MC wa ndia gisio kyo nethirite kimena kya bonene mubunge wa gisio kyo bunge kya Tiania East bone kumaniana kiraba kutha kiwa nende na kwithukira na kumeneeria bubwe mubunge kana minister wa urimi urakinye thirite akiru ya iraite kiongabana akithurano ni kithiru kaitendo kwa tungiria baibe thirite bakiwa mantu yege mwanka yo county ya Meru na Tharakani thitonto batire kwitha butonyera wani kirikino nto mwanka yo kumenyeka bakiwa akithira thina ithithirwa bakandamana mwanka Nairobi mandike twandeto Dennis Mugendi na kulikithia Bwana Mpuru wa ABURI naracethere na kana kasimpa ni rumuri rwa siasa rwa nkene MATHIKONE jaithe mwanake wa mutetherio mubunge John Paul Mwirigita we Peter Munene tule ni akiruri mawe IGEMBE South manyinga MC Banteri barikirite mubunge Mpuru wa ABURI ni kiria bakuga niwe kwagira Anthony mwana wao Minister Mithika Linturi thirikari ye ya William Ruto Samuel tomionete na maromba na ntu itare wa werangi oekera homo ndegene ke ya karinga ngiye titwakiri na bamithika Linturi Mpuru na uore nkwera atere Ruto atakwera akoremwa ni CS bawe bakoremwa ngwe uwe Mpuru inkulikana itare wa eriete kabea na romete o support kenda wonete ke yala Dayo kuiba kabea kuona gete kora kwa president no ko wambirite kuiba thoku Mpuru ko kayokiete ki MP hoyokie kia CS hoyokie kiokia mwanu weta wakabea na inkwenda kuwa oni inkwenda kuroria de mukoro kanisa ya SDA de mukoro kanisa wa SDA oraita sabato denda kuinkona Linturi akia ya wasiri miaka eko ibo umeona bwe ibo kuona miaka Linturi wasiri ekomi kaenda yembere tatea na inkuona gavana Kawira akiatha miaka ekomi ibo umeona bwe inkuona ma MCA beto bakiatha miaka ekomi ibo umeona bwe oraka ukumata ate kwathurana na ba na atukunda ete atea atwathimure kwa maruru jao ni jagwirite nyankusanise miunda irigo kujirwa gatigati ka Meru na Tharaka untuberite Minister Kithure Kindiki timi intro timi ya chokere nchiru na igwate mbere ya marwa ya ruramuta bajukia itagaria Mutharaka thina ke atenda miunda thimwa wenda miunda rio thari ete kuthimwa kenda baya batang miunda ke Meru thari worego waya kuona ibanjirite kurona ntu beto ruterero kanuni weta nara nje mukothi maruterero wa event central ibakurwa nanto nara weta goji ibakurwa nanto weta ruterero otiania ibakurwa nanto jeka mwelini bo baureti endo cionthe na borwa bakwa bena munene o security ito berinya tutu na munene wa agriculture na bonde bera musaro omwe na baeta cabinet ine motia kuyo munene o security ta cabinet mwanya no ronge bo mwiso oya kwetha batere to respect inyeto tu na thakasi yetu Utebu to yategeri tafadhali even if you want peace. Tutema toka muntu akwengana mwanga kurita waku no ntuno kwanda thiri. Inyage bwa gitono nene bworo minya siasa itiri awani bwa. Wadharaka wanakuja hapa kuchapa watu wetu wakisema ati wamesimamiwa na waziri wa Interior, lakini wacha tuseme hivi. Meru County sisi ndio wale wako na kura mingi kuliko Wadharaka. Wadharaka wako na kura 1200. Sisi tuko na 800. Sasa hapo hawezi kusema ati wamechukua serikali kutusita. Ndio na kuomba kwa sababu wamevuka mpaka wako karibu wote hapo na Kianda sana wote hapo Njaune wametoka hata kwa ile mashamba iko na sinda wanakuja kwa ile mashamba watu wanapanda na kuomba utume security huko ichunge watu wetu wapande before tumalize hii sinda kwa sababu tutaenda mpaka kwa president. Jana tulikuwa kwa county commissioner na tukaongea maneno mingi na hata kwa hiyo Kindiki waziri wa Interior tutaenda huko na MCS wale wametoka Nyambene na wale wametoka Tigana na hata lua signed pande moja huko tutaenda huko na ikisindikana kabisa tutaenda hata kwa president kwa sababu hata hatuwezi ambiwa Kindiki ndio wako na power kuliko Linturi kwa president kwa sababu tukapiga kura yote mahali pale
na ile kitu tunaomba ni heshima. Sakare Ogongo alipokuwa commissioner hii Meru yote hata Tharaka ikiwa aliacha ametengeneza mipaka ya Meru na Tharaka. Na hiyo mipaka ilisemekana iheshimiwe. Kwa hivyo naambia wale ndugu zetu wa kule Tharaka, hata kama wa Meru tunapenda Mungu, msifikirie kwamba tukigusaguswa atuongei. Mkikuja sana hata sisi tutateremka hapo. Kwa hivyo mipaka iheshimiwe. Kwa hiyo twathikiite muntu ara. Ora ino toba miunda. Kakwenda kwira waheshimiwa baraba inara. Tafadhali mheshimu miunda ya toba Mero. Kwethera utena munda Mero dia yoku utewa wite muntu munda wao. Lakini boke yako ya muno na ara tiane tu atumia nthande. Boke yako ya muno iso nthande zitawaka. Tamia muci nayo ni bamitite rungu na kumianika mbere werune aria ritho riao riithaga rimurikite MC wa koroto ruthukananu ni kiria bakua ni kubathogia na gutonyera ngugi ya stima ya mubunge John Paul Mwirigi. Tukwira ngabana ariko andingira thimo thenya cio tuko ambori na nkethira andi ndamura ndi kubana ngabana na ati okwenda mam onde mwita asiwe nonto inemu hambira kwe antombeyete kwalia general ndamura ngawetera ora muntu eta akwamba mama ibo menyerete manto a protocol ngeta kuona na unjero na ati ngabana akeya ya ndaringira mutia woni ndekomenya mwekoronge ori yao nambangirite nkariara ntiarerie Igembe South kana anu akaruta mbesa iwoni ndauwererwe mbere ya siari bakwara thokone ndiko wata mike nkebetaira antu bamawa baso okwa thokone na landene kana anu ethira na nkanirite mbesa antu bambuira bakunda nchobi mbethera ndoki muno na ntoi muno ende weyerete kora mwana uyo wetu twendete muno John Paul na soke Igembe Central inokwo kwina nguira ciecia tu na ngavana na kwina nguira ciecia mheshimiwa John Paul tuyamoloi na John Paul tumukariti bunene muno no tugia gwithira batu na kangwana tutina uwezo bo wikira stima inaweka wiria we nominate ndio ukaona stima cia wikira loi. Kwa hivyo itwaya na heshima rega wito witangika nguine cia itha bwana ejorite ciaku tukuone aciai na ciaku rega cia John Paul kana anu na nominate we kuma 2017 kuma 2013 nyaka John Paul atankumete no twate ya wikira stima yu no ende tureire kuona stima kuma 2017 ina wari kana anu uteya wethi atia no ntu dairo wita kuanje na ro wita kwa kangwana iwe wikirite stima bako bariona batu akangwana atumami tote wita kuria tafadhali reka mujinga buni ujinga sawa no kona ntu bekirite mikirire atu wikira sawa wona muno no ntu wewe nominate ndi myake thatu wewe okuwa muno twata to negotiate na arabira to negotiate iwe mbere kuyo tukinyangira ndil cia tu itabua ko gariate tafadhali Messi moi kira nkuire 2027 turorombete rego tumero igikana anu sawa no nto ate kuya wora kumathira mwana kebuya kuwira nto arabu ebubaile sawa owe yako mathirwa imuntu anabage bebo Mombasa nara Nairobi bestarene nuri ni chobi we yakurumana ngoje stima yundila wa MP ngoi nyingi kwa yekero Menja Road yekero lami imweshimwa John Paul nenyeze security batwe katumwatira sia kana uninge thadena thena ngata kamera mweshimwa ngwatele kuritangwe fulani wanambomba itakenga bana angwateria so inkuromba tafadhali muntu netre line neke nondo weta line nete ku wako line no karingwa ningote ke muntu ro ko line woringa wabona no sindoro to ko landite Dennis Mugendi Weru Njuma Nture ni akiruri wandi ni amaua Igembe South County ya Meru.